Roḓigeḓa na Miss P kha Phalaphala FM. Ubva kha albamu yo thoma nṱanzwevho hanengei kha miṅwaha ya murahu ṅwaha gidimbili u swika namusi ri tshi nga amba nga albamu ino vhidzwa upfi Year End Function. Vhunzhi ha vhathu vha vho zwi ḓivha uri namusi Miss P anga Vhuḓigeḓa nanyi fhedzi ḽa kovhela muthetshelesini kho vha ṱanganedza kha tshiṅwe tshipiḓa tsha mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa. Nṋe nga dzina ndi pfi Miss P ndi tshi ri kha rivhe roṱhe ubva zwino swika tshitora awara ya Vhuṱahe. Tshino to takadzesa nga maanḓa nga ino mbekanyamushumo ndi uri vhone vha to nanga uri vha khou ṱoḓa uri thetshelesa kha radio 87.9 ya Kone 7.8 kana vha to ri ṱalela fhaḽa kha live Facebook na YouTube vho ṱoḓa Phalaphala FM ri na mimisi yoṱhe. Comment dzavho ndi dza ndeme nga maanḓa kha vha vhuse mbudziso hanefho fhasi vha dovha vha lumelise mashaka na dzikhonani. Zwino muyeni washu Roḓigeḓa naye muthetshelesi wa Phalaphala FM hafha kha muzika wa gospel ono shuma nga maanḓa fhedzi riṋe ri khou ṱoḓa u ḓivha lwendo lwavho uri zwa bva gai hezwo zwithu zwa muzika u swika hafha hune a vha hone. Namusi muthetshelesi wa Phalaphala FM Roḓigeḓa na Rofhiwa Manyaga na Rofhiwa Manyaga. Rofhiwa ndi khou ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa. Kufana urwana la tshikhuwa ende nda thoma nda fhumulanyana ngori ndi ngo vhona zwori ni ḓo ita mini tshirwa ḽa tshikhuwa thi a ḽi ḓivhesi ḽa tshikhuwa. Yeah, that's true. Ndi khou ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa ḽa kovhela. Ndi khou livhuwa vha hone hafha Miss P na vhathetshelesi vhoṱhe ndi khou livhuwa nga maanḓa. Na zwo ndi ri khou ni ṱoḓa kha mbekanyamushumo ndi kale badi. Zwa vhukuma. Mara thi zwino kushumele man. Mara ri khou livhuwa nga maanḓa no swika namusi. Kha ri ḓo thoma vhutshilo murahu hangei Maungani ni tshi khou lwa vhutshilo vha nga nḓila ḓe. Maungani yo vha iṅwe village yavhuḓi man. Nga tshifhinga tshe nṋe nda vha ndi khou aluwa ngatsho. Ho vha fhethu havhuḓi fhethu hune na vhutshinyi vhu songo to ḓalesa. Ho vha hu tshi kha ḓivha hezwiḽa zwa uri ṅwana ndi wa village, ṅwana wa aluswa nga village. Nga lushaka lwoṱhe. Wo u tshi kaidziwa nga muneighbor wa pfha wo kaidziwa nga miau kana nga khotsi au. So I think nga tshifhinga tsha musi nṋe ndi tshi khou aluwa hafhaḽani ho vha hu safe nga maanḓa. Zwine ndi a zwi tama zwi tshi nga kha ḓi tou rali na uya mara ni a zwi ḓivha shango ḽi khou ḓi tshintsha ḓuvha na ḽiṅwe. Kha ri ḓo lavhelesa sia ḽa tshikolo afha kha primary ya fhasi uya kha mirole ya nṱha na ḓa na dzhena ngafhi zwa tshimbila nga nḓila ḓe? Nṋe ndo dzhena tshikolo tshi no pfi Maungani primary ubva kha tshifhinga tshe nda dzhena ngatsho ho vha ḓi pfi A. Ubva kha A u swika kha 2 zwino vho shumisa dzi grade. It's grade 1 to I think to 4. Grade 4. Yeah. Nda ṱuwa nda ya nda dzhena tshikolo tshi no pfi grade tshi no pfi Buster tsha Maungani. Ubva kha standard 3 u swika kha standard 5. Nda hanefhaḽa Maungani nda dzhena tshikolo tshi no pfi tshi vhidzwa Masiagwala. Ubva kha standard 6 u swika kha grade 12. Nda khwinisa grade 12 yanga tshiṅwe tshikoloni tshi no pfi Hemen. Tshe tsha vha tshi hafhaḽa hune zwino ho fhaṱiwa thavhani. Moḽo vhona tshikolo tshashu hafhaḽa. I think ho vha uri nṋe matshudeni vho thoma if not vhavhili kha tshikolo tsha hone. Ndi to sa tsha ḓivha uri tsho fhedza tsho fhela gai mara tsha tshikolo tsha vhukuma tshine nṋe ri tshi fhedza ro fhedza ro accreditiwa u vhuya u swika ndi tshi ḓavho nga ngeno ita zwezwo zwa dzi college. Yeah, that's where it started. Nga hetsho tshifhinga tsha musi ni tshi khou aluwa ni kha ḓivha kha magudedzi a fhasi Rofhiwa u khou ṱoḓa u ḓivhona mini? Nṋe ndo vha ndi tshi khou ṱoḓa u ḓivhona ndi at least zwiṅwe zwa hone ndi zwone. Nga hetshiḽa tshifhinga tsha murahu nṋe ndo aluwa khotsi anga vha mufhaṱi vha tshi ita zwo fhaṱa. Zwino ndi tshi khou ḓi aluwa nda wana uri hezwiḽa zwithu zwi na civil engineer nga ngomu khazwo. Nda fhedza ndo uya CJC hafha nda zwi gudela nda zwi phasa. Nda fhedza ndo vha zwone zwino I think zwe nda aluwa ndi tshi khou zwi ṱoḓa ndo fhedza ndo zwi wana nga nnḓa ha zwa muzika. A thi ngo dzhenela tshikolo muzika yo tou vha mpho i tou bva wa mudzimu a huna na tshikolo na tshithihi tshe nda tshi dzhena tsha muzika. Hezwiḽani ndo tou bebiwa ndi tshi tou vha zwone a si zwine ndo ri ndi tshi khou aluwa nda vha ndi tshi khou ṱoḓa vha zwone. Ndo tou aluwa ndo tou ralo u swika namusi. Yes.
ndi khou pfa ni tshi khou amba uri mugalavha vha mufhaṱi na tevhela ḽeḽi ya buḓo fhedzi ini no no vhuya na ri vha tshi khou fhaṱa vha tshi khou fulela ṱhanga hanefhaḽa vha gonya zwiṱepisi vha ri imani nga hafhanoni ina mbo ḓi shavha na shavha mara zwo no pfa nga nnyi mara no shavha mara no fhedzisa no tevhela zwe vha vha tshi khou ita zwone no pfa nga nnyi ndi khou zwifha kani a vhuya ndi khou zwifha amba ndi khou zwifha azima zwifha era ndi tshi shavha luṅwe yes ena ndi tshi shavha ndo nkhumisela kha ḽi a ḓuvha no mukala baba vha shia nḓala badela uri zwikolo zwo vala ri tea u vha ri khou shuma navho nga maanḓa ende nṋe nda ndi tshi vha ndo humbula vho katara nga hetsho tshifhinga zwi amba uri nṋe nda ndi tshi funa sokou ita vhushikashika fo nda rwa khona mara u tou amba ngongongo ndi ya uri nda ndi tshi shavha nga maanḓa a thi ḓivhi uri zwo fhedziselani ngori on his last days hu na tshifhinga tshe nda ndi khou shuma navho ngauri nṋe zwino ndo mbo ḓi zwi ita career nga nḓila ine ndo no fhedza ndo no tovha na khamphani ine it deals with i shumana na zwa construction mukala wanga nga tshifhinga tsha musi vha kha ḓi tovha na maanḓa vha sathu ṱuwa hovha hu vhone vhe vha in charge na mishumo yanga nga maanḓa mara nga tshifhinga hetshiḽa tshe vha vha khou zama u ṱoḓa mpfutshela uri nṋe ndi tshi vha ndi khou rwa khona zwino mara na zwi vhona lini uri ini ni a kona u imba ngori sumbedza zwithu zwine no zwi tumbula kale nga maanḓa hezwiḽa zwithu zwa imba u tou amba ngoho I think u ya nga muhumbulo wanga hezwiḽa zwo fara muhumbulo uri wo thoma u tou zwi vhona lini uri wa kona u imba ho tou nga nda ndi navho 5 years ndi khou amba hune muhumbulo wanga wa thoma hone u zwi ḓivha uri ho vha hu na nḓowetshumo dzine ndi khou dzi ita dzo imba nda sathu dzhena tshikolo u tou nga murahu ngei ra tshi dzhena ro no vha na vho 6 mara zwine nda zwi humbula ndi zwa uri ndi tshi thoma u sumbedza dzangalelo ḽa muzika nda ndi sathu dzhena tshikolo nda ndi na kuphisi kwa bambara ya goloi kwa kukunga ku black kula kuthi ndi tshi vha ndi tshi khou kushumisa sa keyboard ndi tshi khou imba ndi khou sokou lidza tshila tshiplastic ndi tshi khou imba ndo vha ndi khou edzisela mukala wanga vha na keyboard so tshiṅwe tshiṱuku tshine tsho vha tsha ndzhenisa khakhathini badi to zwi amba tshena tshinya tshe ndavho tshitswa vha siho nda tshi vhilinganya tsha tshinyala so na ina mafhungo na vhona ari phanḓa Rofhiwa okay I think ndo thoma u zwi ḓivha hanefhaḽa muhumbulo wanga u nkokodzo u ya murahu u swika hanefhaḽa uri nṋe ndo thoma u imba ndi na vho 4-5 ende ndi tshi khou imba zwithu zwine zwi a pfhala uri hu ṅwana u khou imba hu tou vha vho u tshe muṱuku a u tou vha na zwinzhi zwine ra nga tou zwi lavhelela khae nga maanḓa mara u tshe muṱuku mara ndi tshi zwi humbula ndo vha ndi tshi zwi funa badi zwo vha ndi khou lidza ndi hafho ende fhedza ndi tshi vho tea u tou lidza na zwikotikoti nga dzi thanda zwino ya ndo zwi thoma murahu ndo tou aluwa ndi tshi zwi fhindula zwavhuḓi ndi ri tshifhinga tshe nda vha ndi khou guda u amba u tou nga nda ndi khou guda no imba u fhedzisela vho zwi ḓivha mukala uri ndi no tshinyaho iḽa keyboard vho fhedza vho zwi wana uri ndi nṋe ndo ḓikuriwa nṋe nda ndi tshi dzula ndi mbomani nga maanḓa nga nṱhani u sa tou thetshelesa zwavhuḓi mara zwo ni thusa na muzi ni khou zwi vhona ya nga maanḓa ende funny part ndi ya uri vhe vho mukala ra ri dzi bura badi mara vha ri tshi rweswa nṋe mara ra ri dzi khonani nga maanḓa nṋe nda tshi dzula ndi khakhathini no aluwa muṱani une ha vha na vhana vharathi ini na ḽi lwela vanḓa no vha na ḽi lwela vanḓa u pfhe mulalo ḓo ri mbudzi zwo ri ni tshi khou aluwa na vhana vha hanu vhutshilo vho nga nḓila ḓe na vhushaka vhune vhiwe na vha naho namusi vhana vha hashu vho fhelela vha miyanga ndi rathi vha khotsi yanga ndi vha hashu I think ri a swika 12 not 13 I think ri 13 vhushaka hune ra vha naho zwino ndi tshi khou amba tshiṅwe tshifhinga nga si tu zwi fhambanyisa zwavhuḓi uri wa mme ufhio ndi ufhio ndi ufhio ro farana nga maanḓa ende ro tou ḓifunḓedze zwithu zwiṅwe zwa hone I think zwi bva kha kutshilele kwe ra kuvhona kha mukomana washu ane o no ri sia na fulufhelo
ndi ene mu firstborn ya mukalaha. I think ndi ene we a ri sumbedza uri zwavhuḓi vhuḓi hu tshi pfhi vhana vha muthu hu tea u tshilisiwa hani. Until today ndi khone vhudzaho vhutshilo vhuṅwe vhutshilo ho ḓifha nga maanḓa ashu. Ra ṱangana ndi ḽa maladze ndi na nndwa dza hone ende zwino ntakadza ndi zwa uri ri tshila zwavhuḓi a ri vhi ri khou amba uri a ri koni u kaidzana. Wa baiza wa kaidziwa zwa serious ende wa khetsha wo khetsha u tende wo vhudziwa uri hezwi zwithu zwi right vhutshilo ya phanḓa ri tshilisa zwezwo ende u swikana na musi ri nṋe ndi a zwi funa u vha ṅwana wa fhaḽa muḓini. U xelelwa nga mukomana ro fulufhelo zwoni kwama nga nḓila ḓe? Too much. Ndi hone he nda zwi limuwa uri hezwiḽa zwithu nga tshikhuwa upfhi ndi to grief a zwina period hezwiḽa zwithu. Ya nṋe ndo hezwiḽa zwithu zwo mbangela u sa vha na mutakalo wa khwine it was a zwina miṅwaha ine ya fhira ya 10 up until na uri ndi fhole hey zwo vha tshifhinga nyana. I think ndo tea u to ḓi gudisa uri zwine wa si kone u zwi langa u tea u to zwi dzhisa zwezwo ngo otherwise zwi ḓo u ḽa u swikela. Ya hezwiḽa zwo mbaisa badi hezwiḽa ndi zwone zwo mbaisa. So I wish o vha kha ḓi tshila houḽa muṱhannga ngauri o tamba iṅwe role khulu ya uri ndi vhe mushumi wa biko ndi vhe muthu wa responsible ndi ayo tamba iṅwe role khulu sa mukomana wanga khulu nga maanḓesa. Hafha kha dzi album dzanu dzoṱhe hu na luimbo ndo fulufhela ndi ngani? It's the tribute ya mukomana wanga. It is the only song lwenda luṅwale mbilu yanga ikho vhavha. Only song in my whole life. Thi tou vha muthu wo ṅwala dzi nyimbo nga nṱhani ha dzi situation mara that was the only song lune ndi tshi lu ṅwala mbilu yanga ikho vhavha nga maanḓa. Ende zwa ndzhiela tshifhinga but na musi ndi tshi khou luimba zwa dzhia tshifhinga nga maanḓa uri ndi zwi enjoy u luimba. So and there was no way nda ndi sa nga luimbi ngori nda ndi sokona u pfha uri u luimba hezwi zwi nga ita uri ḽiṅwe ḓuvha ndi fhole ende ndo fhola zwa vhukuma ndo fhola. Holuya luimbo ndi nga ndo no rekhoda luna. I think hu na tshifhinga tshe nda vhuya nda vhudza vhaṅwe kha iṅwe recording ndo vhuya nda zwi amba uri holu arali nda vha ndi khou lu dovholosa again and again lwa vha lu tshi khou vha bora vha thome vha to bvela nnḓa ndi luimbe ndi tshi fhedza uri dovha vhuye ngori I doubt ndi ḓo litsha luimbo lwa luimbo ṅwana wanga nda sokou tou pfha ndi tshi khou rekhoda vhumba matshelo nda pfha uri ndi khou ngo lu dovha ndi khou lu dovha ngori I think holuya lu ambesa na nṋe ra vhathu vhoṱhe shangoni. Ndi na mulaedza afho nda khou ḓo u tamba. Okay. Mulaedza khou Ndi Madekwana vhathetshelesi. Uno no khou amba ndi mulalo twin sister ya Rofhiwa. Rofhiwa hune a vha hone zwa zwino a zwi mangadzi sa izwi ro ḓi aluwa roṱhe ri tsini na tsini. Ndo ḓi zwi vhona a kha ḓi vha muṱuku musi ri khou ḓi aluwa roṱhe uri Rofhiwa mafhungo a muzika a ḓo mu gumisa kule ngauri Rofhiwa ndi muthu a vha tshi funa zwa muzika nga maanḓa. Muzika vha tshi u funa fhedzi ndi kha ḓi vha na fulufhelo ḽa uri murena vha mu vulele dzi nḓila dzawe dzoṱhe vha mu ite uri zwithu zwawe zwoṱhe zwi tshene vha mu vulele dzi nḓila dzawe dzoṱhe uri a bvelele a tshi ya phanḓa kha zwithu zwa muzika. Vha mu vulele dzi nḓila na kha zwithu zwoṱhe zwi kwamanaho na vhutshilo hawe vha mu tsireledze ṅwana huṅwe une aya. khoyo mulaedza une wa khou bva kha ḽilwe ḽa vanda ḽanu vhunzhi vhathu vha zwi ḓivhi zwa uri ni na ḽilwe ḽa vanda zwavhuḓi vhuḓi na uri a si vhewe fhedzi malwelwe a vanda ngeyani na havha vhaṱuku hayani ndi malwelwe a vanda. Mulaedza une u khou tou bva hayani ndi zwone u nga khodiwa nga shango ḽoṱhe vhathu vha u rwela zwanḓa fhedzi mulaedza une wa bva hayani kha hoyu muthu ane vhewe ni tshithu tshithihi vheiwe zwavhuḓi vhuḓi Nga maanḓa. ni nga ri mini? Ndi makhadzi ndi makhadzi ndi tshi to zwi amba zwavhuḓi ndi ri ndi muimeleli wanga
hezwi ndi tshi khou pfa ṱho yanga yo ṱangana o zwi ḓivha ndi a founa nda thoma ndi a kona u ambesa naye badi na kha hezwiḽa zwine zwa vhukuma zwino dzi vha dzi khou vhuya badi vhutshiloni. Ya ndi khaladzi yanga ndi mufuna badi. Ndi mufuna nga maanḓa yo ndi a mufuna blind and thank you for maipfi aya ṱhuṱhuwedzo na thabelo zwithu zwe vha khou amba fha ndo nthabelela and I know muṱa washu woṱhe vhana vhashu woṱhe ndi a zwi ḓivha hu sina no fake nga ngomu is the same prayer that they pray for me. Yeah. Musi ni tshi ri na dzikhaedu dzine nda ni tshi ṱangana nadzo abe tshiṅwe tshifhinga nṋe ri tshi vhona u nga ri vhaḓivhalea na vhathu vho no imba dza gospel zwithu zwavho zwo lungwa zwo dzula zwavhuḓi badi a huna dzikhaedu dzine dza vha hone so ni khe mini ni tshi zwi amba zwavhuḓi Rofhiwa? Ni afha nnḓa dzi a vhuya ho vhutshilo havho na boso I'd cover go dzi tou ndi nga si dzi ṱasululaho mara the fact of the matter ndi uri vhutshilo hovhu a vhu na boso and roṱhe ndi a zwi ḓivha uri hu na hune dza swika dza haka tshitanda mafhedzisoni azwo kana vhukati hazwo zwi vha kha uri iwe wo themba mini wo themba nnyi u lilela gai and u amba na nnyi na dzi tshi haka tshitanda nṋe muṱani washu nṋe ndo aluwa muṱani wa kereke badi from my ubva kha makhulu wanga mubeba khotsi yanga makhulu wanga mbeba miyanga khotsi yanga muṅwe na muṅwe zwino nṋe ndi tshi aluwa hayani ndi ḓivha hu tshi lileliwa kha murena ndi ḓivha hu tshi lileliwa kha Yesu uri arona zwi sa khou tshimbila hoi tshithu tshine tsha u lamulelesa ndi thabelo mara u tou amba ngoho a zwi konadzei ndavha ndi khou tou tshila nda vhuya nda vha mungafha ndavha na 43 years hu si na khaedu dzine zwa vhukuma wa zwi pfha uri hafha dzo haka tshitanda hafha zwino nda sa vha na mudzimu ndi a ṱuwa yeah I think kha age ine ndavha khayo wa ita u tshi pfesesa uri zwine wono ṱangana nazwo arali wo vha u si tu vha strong na u kona u vha muthu wa thabelo zwavhuḓi huṅwe wa ita u sa mangali vhaṅwe vhathu vha tshi ṱangana na mathada vha ḓiṱuwisa ngauri hezwiḽa zwithu zwo vha muthu muhaga a si zwa vhathu vhoṱhe hezwi zwine nda khou amba zwi ambiwa fhedzi nga muthu ane zwa vhukuma ono ṱangana na dzine wa zwi pfha ri na iwe muṋe wa ḓivhudza uri ha fhethu arali ndo vha ndi dzi strong ne nda ndi khou tea u ṱuwa fhethu so hovhu vhutshilo ri farela zwinzhi zwine nda tou ṱuṱuwedza vhathu ndi zwa uri a huna tshino fhira thabelo yeah mara zwo ṅwalela navho kilasini vhoini na mulalo vhona ni no amba zwo ṅwalela iba okay let me tell you something mulalo ova a si tu vha hoḽa mukoni wa biko ende nṋe ngafha ana ndi fast lungwe zwino nda ndi tshi ri u fhedza u ṅwala yanga bugu nda thoma u tsheka uri sesi u raithina nda dzi shampu ndi khou swapa dzi bugu nda ri vha nda ṅwalela khaladzi yanga nda ṅwala nda fhedza nda mu humisela bugu ri tshi tsangeni vha tshi khou renga roṱhe ro phasa mara ndi lufuno mafhungo anga ubva na muzika yo hezwo ndo zwi ita mani hezwo ndi nga zwi hangwe hafha kha nḓowetshumo ya muzika kana kha lufuno lwanu lwa muzika ri khou vhona na mukala vha vha hone vha tshi khou imba dzifhio hanefha ngauri no amba uri vha vha na keyboard vha vha khou ḓilidza okay mukala hafha kha phalaphala I know uri wa vhona luimbo lwa lu tshi lidziwa but a lu tsha lidziwa ndi zwiḽa zwa kale zwiḽa hu na luṅwe luimbo khou lwa tshi vha khotsi yanga tsheleni yanga
yanga sheleni yanga ndidofanayo ole malaika tonga luje aposa imwe sheleni ya bathu bo loluya ole ali murwa kotsianga ndikotsianga bana kuimba flash ndikamba zvefla zvakali fla zvatsikapara ya avala ndi mukala va kuimba flash rawangi ya so baba chidimba dzimwe zvidiva zvavudi mara oluya ndi yazvidiva ngauri ona chipinga chechikoloni ndovya ndavidzopfi Sheleni ngantari ya rimbo rakotsia ende kare baba chichinga atidzoda ndikamugai mara ngachipinga chendavidzopfi Sheleni ngantani yauri vatu vodiscover rorwa rimbo zvavudzinurokotsia hoyo so ya mukala baba chita zvoimba na keyboard baba chilidza na katara baba chilidza ya fhedzi vhuimbeleli haṋu hada kunakisiwa zwavhuḓi ni tshi khou ḓi ya kerekeni kerekeni ndi hone fhethu hune ra ḓivha uri arali na talente nga maanḓesa no nga ya vhuimbeleli i tou ṱanzwea zwavhuḓi hone ini yaṋu yo i khou ṱanzwiwa hafha Faith Mission yes nṋe ndo ya Faith Mission Faith Mission nda ndi tshe muṱuku he ya tou ṱanzwea hone khwine ndi ubva Assemblies Assemblies of God ya Ngovhela ya vafunzi vo mulondo I think ndi hone he nda thoma u fara dzi instrument dza vhukuma ndi sathu dzhena hafha huṅwe ndi tshi thoma na ndi khou lidza drama u thomani anga u tou lidza hezwiḽa zwo lidza zwa zwikoṱikoṱi nda ndo itelwa katara nga mukomana wanga the late Fulufhelo ḽiṅwe ḓuvha ndi tshi vhuya tshikoloni ndi khou tou mangala muno khompa katara yes it was very emotional ngompa katara ndi musi ndo vha ndi kha ḓi zwo lidza mini ndi sa khuludza zwigokoko ene ndo ya tshikoloni ile ḓuvha vha songo ya tshikoloni ndi tshi vhuya tshikoloni ndi khona o ita katara katara K yo that's why ndi tshi renda ndi tshi tama kha tshila ngori ndi soko pfonga ndi ene muthu we a zwi vhona a zwi dzhia serious u thoma vhathu vhoṱhe vha sathu zwi vhona vha sathu to zwi dzhia vha tshi khou sokou pfha uri ndi ṅwano ngori decision yo tori a to ṱuwa a to nyitela katara nṋe ndi zwa zwi tshi khou tea itea fhedzi arali vha khou zwi vhona uri hoyu hune hone ya khou ya hone ya zwino ndi tshi bva kha iḽa katara nṋe ndo vha ndi khou ya Assemblies ndi khou lidza drama kana lidza drama nda ndi tshe muṱuku ivile luimbo lwo lu tshi fhela ngori ndo neta Assemblies I remember nda ndi tshiri ndi khou lidza nda pfha uri ndo neta luimbo lwa tea vha lwo fhela ngori maanḓa a tsheo ya phanḓa ndi muṱuku ya ndi hone nda to shape ya hone Faith Mission nda ndi tshi dzhena hone na mukalaha a tshi kha ḓi tou nda kha ḓi vha muṱuku so ndi tshi bva ngeni nṋe nda mbo ḓi ri nda gonya Ngovhela ndi khou bva Mongani vhafunzi vha tshi ṱoḓa vha tshi ndzhia u sumbedza nda kha ḓi vha muṱuku zwa tshi ṱoḓa vhona muthu ane o responsible na ho ṅwana vha tshi tou drive vha ḓa tshi khou ḓa vha ndzhia kerekeni ndo lidza drama ndi vhusi na miṅwaha ya vhufumi na muthihi hanefha yes ya kha ri ḓo lavhelesa mafhungo a dzi album yo thoma ine na khou ri yo bva haningei nga vho 1999 i album musi ni tshi bvisa ndi musi zwino no ḓifulufhela tshoṱhe zwino uri zwino ndi a ḓo zuri zwino ndi a kona u imba ndo no vha na vhuṱanzi ngauri vhonani hu na vhathu vhane vha kona u imba mara a vhathu vha na haḽa maanḓa u nga takuwa vha bvisa album a vhathu ḓifulufhela lwo eḓanaho mara vha tshi ḓi kona u imba ne ndi tshi thoma I think heila ndi tshi ita zwa zwiḽa zwo tou testana na maḓi uri avha fhethu zwa kuma arali pfhi vho ndi khou ita album vhathu vha ḓo kona u nthetshelesana ende zwiṅwe if I remember zwavhuḓi ndo vha ndi khou lingedza nga nḓila dzoṱhe u ḓa na mungo une wa u si wa hetshiḽa tshifhinga nṋe ndo vha ndi khou lingedza u ḓa na muṅwe mungo une wa u selani nṋe ndi tshi thoma vhathu vhe vha vha tshi khou imba vha vho Kurambwani vho Masebe vho Bethuele Magovhani vho Jeremia Mdau vho Hanedzani vho Mamphogoro vho Joyce be ba lava vhathu bo vhone vhe vha zwino nṋe ndi tshi yo recorder ndi tshi thoma u ḓi itela ende nda ndi khou tou ḓi itela nṋe muṋe ndi tshi khou thusiwa nga Hanedzani Mutele studio tshawe Hanedzani tshe tshavha tsho itiwa hafhaḽani zwifhaṱoni zwa khasho tshifhinga tshe khasho yo pfhuwa havhala fhethu ho ḓa hayariwa Hanedzani Mutele a hayara vho hanefhaḽani ene ra ita studio ndi tshi ita yo thoma ndo vha ndi khou lingedza u ita muṅwe une
au kha havhaḽa vhathu vhoṱhe auho ende hola mungo wo itesa nga maanḓa wanga ngeno nga nḓila ine hange hayani u tshi u ita ende zwa ita uri kha heiḽa album yo thoma ndi nga ndo rengisa cassette CD dzi sa zwiḽo zwi nga za 200 khombo 200 like 1 2 3 4 until 200 zwi nga zwa sa fhiri ende nga tshifhinga tshone nda tshi vha ndi khou ita na dzi promotion dziḽa dza zwiṱaraṱani nda ndi khou ita grade 12 yes ndi tshi rekoda hezwiḽa zwithu zwikolo zwi tshi bva nṋe ndi gidima nda ya Ṱhohoyanḓou fhaḽa mavhengeleni nda swika nda rengisa CD ndi tshi khou ṱoḓa tshelede ya uri ṅwakani ndi ḓewe tshikoloni so houḽa mungo up until today ndi wone mungo une nda shumisa wone u swika ṋamusi hu tonga game yoṱhe yo mbo ḓi shanduka ya ri ya zwa tea u vha zwi khou tea u tevhelelea u ya ninge u swika ṋamusi a thi thu tshintsha vha thetshelese hezwiḽa zwithu zwe nda ita nga 99 2000 vha thetshelesa zwa zwino vha zwi pfha uri i ḓi tou vha vho tou yota ndi upgrade ndi hezwiḽa zwo uri heyi ndi ya kale heyi ndi ntswa heyi khou ya nṱha heyi khou ya nṱha mara ri vha ro fara hanefhaḽa hune a hu no pfhi zwino wo tshintsha ndo tshintsha zwino havha muthu vha vho imba muṅwe muzika muṅwe une a ri tsha tou pfhesesa zwavhuḓi vho vheaho fene kha nṱanzwevho the majority of them vha kha ḓivha dzi fene na ṋamusi kha uwa zwino u sumbedza uri a u ngo tou vha na zwithu zwo tshintshaho musi ni tshi khou ḓo u bvisa dzi album edzi dzo yaho ngo fhambana kuṅwalele afho zwi ḓa kha ini siani ḽa muzika ni vha ni khou tou ḽora muzika ni vha ni khou zwi wana gai zwine na vha ni tshi khou zwimba nda u tou amba ngoho ndi tou dzhia tsheo nṋe ndi dzhia tsheo ngauri ndi khwine nyana ndo fhaṱutshedzwa nda kona u lidza na keyboard zwino tshifhinga tshinzhi ndi tshi khou ṱoḓa u ṅwala ndi tea u vha ndi na keyboard afho nda wana mungo ndi tshi fhedza u wana mungo nda ri maipfhi ndi tshi fhedza uri maipfhi ndi tea u vha ndi khou dzindela nga maanḓa havha vhangana vhanga vha vhafunzi uri munna ḓo mbudza mafhungo ane mafhungo ane nda khou amba so afha bivhilini a wanala gai ndi tshi khou lavhelesa uri zwe nda zwi ṅwala zwi a tshimbilelana na ipfhina kana nṋe ndi khou sokou tou shumisa ṱhoho yanga zwithu zwone zwo no ṱangana zwi vha zwi si tsha tou tshimbila nga mudzio wavhuḓi so nṋe I think ndi tou dzhia tsheo ya uri okay zwa zwino ndi khou ngo ṅwala ma ndi dzule hafha ndi thome ndi wane luimbo okay ndi khou ngo ṅwala ngaha nda ṅwala that's why ndi uri I think luimbo ndi luthihi fhedzi lune zwa vhukuma vhukuma ende a thi koni u ṅwala nga nṱhani ha uri hu na zwithu zwo ndinaho a thi koni nṋe a tsheka nyimbo dzanga dzi vha dzi tshi khou tou amba nga u renda nga u vha na fulufhelo nga u sa laṱa nga u fulufhela mudzimu uri vha zwi kona vha ḓo ri konisa ndi vha ndi khou ambesa nga zwezwo nga nnḓa ha lwo luthihi lune zwa vhukuma vhukuma ndo lu ṅwala mbilu yanga i khou vhavha nga maanḓesesa hedzi dziṅwe nṋe ndi to dzula fhasi nda ri ndi khou ngo ṅwala luimbo zwino thi thu ḽora luimbo a thi vhaṅwe vha ri vha tou lu ḽora nṋe ndi khou amba vhonevo a thi thu ḽora luimbo a thi thu ḽora luimbo a ri lavhelese uri u bva tsha album yo thoma ine iḽa u swika ṋamusi na vhona lushaka lwo ni ṱanganedza nga nḓila ḓene ndi khou lingedza u humbula uri musi muthu a tshi khou thoma tshithu tshiswa a zwo ngo leluwa uri vhathu vha tou tshi ṱanganedza nga u ṱavhanya ḓo ḓi wana kha musi hu na u zwi khou tou ṱanganedzea zwavhuḓi zwo dzhia tshifhinga ngori yo thoma iḽa nda khou amba vhathu vho I think hu na vhaṅwe vhane vho sala vha tshi tou pfha uri ho vha na havhaḽa vhane vho vha 200 nyana 300 nyana vhane ndi ya ni mbudza vhunzhi havho na zwino ndi tshi khou amba vha kha ḓivha vhatevheli vhanga mara na lavhelesa uri ndi vhathu vhangana nga tshifhinga tshe vho mutukana vha khou thoma wa zwi pfhesesa uri ho vha na u tea u thoma u lavhelesa uri oyu khou yafhi mathina nga ya vhuvhili ndi honehe vhathu vha tea u thoma u zwi pfhesesa uri okay zwi amba uri hafha zwino ri khou ḓelwavho na zwiswa zwine u tonga ri tea u zwi ṱanganedza zwo rali ende ra zwi funa ende zwi a funea futhi ngauri na u imba nda ndi khou imba zwavhuḓi ende nda ndi khou tou ḓiproducer nṋe muṋe nga tshifhinga tsha wane ndi khou tou ḓilidzela
ndi tshi fhedza nda mixa nda mastara nṋe muṋe zwi tshi sala zwi tshi ya kha ya vhuraru vhathu hafhaḽa zwino ndi hone hune vhathu vha vhono vha vha khou pfha uri ano hoyu o ḓa na zwine u tonga ri a kona u mutevhela u tonga u kha ḓi ḓo ri ḓisela zwi zwinzhi. Kumbula chorus ya luya lwo thoma thoma. Ṱanzwevho murena ṱanzwevho murena dzinguvo dzibe tshena lo to dzula lo ralo. Luka ḓi swikelela hone ḽiṅwe ḓuvha ndo vhona tshifanyiso mani hafha kha Facebook tsha musi ni na Taki. Tonga ri kana nani khou performa vhiwe kana nombara na majasi unonga ni mahulwane nyana. Ndi yone riṋe ra tou thoma u ni ḓivha vheiwe zwavhuḓi vhuḓi ri tshi kha ḓi vha tshigwada Taki and Rofhiwa na ḓa na ṱangana gai vheiwe vhavhili? Nṋe ro ṱangana kerekeni ro ṱangana kerekeni ya Bethesda hanefha Joburg ya vhafunzi vho Ḽijade. Ndi nnyi wa ḓa na muhumbulo uri kha ri okay ri tshi ṱangana ndi tshi swika hafhaḽa kerekeni maṱanganelo one mara ḓuvha ḽe nda thoma u ya hafhaḽa kerekeni nthihi na Taki vha khou lidza ḓirama ndi khou imba zwi amba uri Taki o vhuya hafha dramist yanga Taki vha khou lidza ḓirama Taki wa lidza ḓirama zwavhuḓi Taki vha khou lidza ḓirama nṋe ndi khou imba havha na tshiṅwe tshigwada tshavha tshi tshipfi free tshine ho fhedza vha na ṱhanganelano ine zwo fhedza zwo ita uri nṋe Taki zwino ri kone u tou ḓivhana uri u imba so nṋe ndi tshi khou ita albamu yanga ya vhuvhili heyi ine ya vhuvhili ubva kha heiḽa ya Nṱanzwevho ya tshi bvisa Ndelani nda vho invite Taki uri man ene ya imba mna indani tele albamu ya Taki yo thoma ya gospel yo produce nga nne na ya vhuvhili hedzi album kha hedzi album nṋe ndi tshi khou produce yanga ya vhuvhili ndo fhedza ndo produce ya Taki yo thoma ndi tshi khou produce yanga ya vhuraru nda vha ndi khou produce ya Taki ya vhuvhili zwino kha hedzi album hedzi dzine ndi khou dzi produce nga khathihi ho vha hu tshi vhona luimbo lune ra ri tshi vha ro I think kha dzo thoma ro ita luimbo ra vha ri khou lu lwela muṅwe a khou ri no luimbo lu kha yanga muṅwe a khou ri lu kha yanga olwa luimbo lwa fhedza ri kha albamu dzoṱhe luimbo luthihi lu sina tshina tshithihi tsho tshintshaho ni tshi renga CD ya Taki ni wana luya luimbo ni tshi renga yanga ni wana luya luimbo na kha yanga ya vhuraru na kha ya Taki ya vhuvhili ra tanga ralo zwino tshe tshavha tshi mangadza ndi tsha uri hedziḽa nyimbo hedziḽa ra ri tshi khou ita dzi street promo ri tshi dzi promota hu tshi ṱanganana nga maanḓa ndi hafho ra fhedza ro decide uri man a ri khou ita albamu ya Taki and Rofhiwa that's where Taki and Rofhiwa started. Yeah. Ndi khou humbulira luimbo huṅwe na huṅwe u tshi tou khona ṱhenḓo hu tshi vha u khou lila lwone na ḓi pfha hani ngauri ndi vhona u nga ri ndi yone hafhaḽa he ra tou thoma u tou ni ḓivha hone vheiwe vhavhili hezwiḽa zwithu zwa arali hu na zwithu zwine zwa takadza nga maanḓa ndi khou amba kha tshaka dzoṱhe shangoni ndi u wana 100% support u bva hayani arali na zwithu zwino ḓifha ndi musi u tshi khou celebratiwa hayani hezwiḽa zwithu zwa zwi tshi khou takadza ende nga tshetshiḽa tshifhinga zwa zwi khou ḓi ita ine ḽa tshelede mara nga tshikhuwa ndi ḓo ri fulfillment arali na tshithu tshine ḓadza nga ngomu zwa ra ri tshi swika hayani ra ri tshi swika hayani ha takadza na riṋe vhaṋe na ni tshi ri vhona that's why ra ri tshi khou dzula 1 2 3 ri khou ya Venḓa 1 2 3 ri khou ya Venḓa ngauri hu tonga ri tshi ṱangana u bva kha hedziḽa dzashu dza muthihi ri tshi tou ita ya ṱhanganelano havha na luṅwe lufuno luhulu ra lu sumbedziwa hayani u swika na ṋamusi ḓo tou humbula u tou swika na ṋamusi u bva nga 2000 ro thoma u ita Taki and Rofhiwa I think 2005 ari ndi sa khou khakha
Naka vhugai? Ne, ne sine ndiri kumutsa mbudziso pano. Nṋe ndi khou interviewa ini, Rofhiwa. Ndi na mulaedza koyo. Ndi a kholwa vhathu vho takala vhoṱhe. Nṋe nga madzina ndi pfhi Fulufhelo Ṋetshidzati. Vhaṅwe vha nḓivha nga ḽa uri Full Smooth. Zwithu zwine nda ḓo zwi amba hafhanoni ndi zwithu zwine vhathu vhanzhi vha zwi ḓivha. Ende vha zwi ḓivhiswa nga uri vho Rofhiwa a vha tshili vhutshilo ho dzumbama. Vha tshila vhutshilo havho vhune vhu takadza vhone vhaṋe u thoma. Vho Rofhiwa ndi muthu wo funa vhathu, u ya funa vhathu yo muthannga. Ende u funa vhathu nga nḓila heila ine ha vha funi ngori vhone vha na mini zwingafhani, zwiṱuku kana zwihulwane, kana vha muhulwane kana vha muṱuku. U a funa nga u eḓana. Ende hezwo zwithu zwi ita uri na vhathu vha vha fune murahu. Vha dovha hafhu vha vha muthu ane vha funa muṱa wa havho. Zwino zwi tshi ḓa kha hezwo havha muna vha mmbya. Vha ya funa muthu, vha ya funa vhathu vha havho. Khou amba nga vhakomana, khou amba nga khaladzi na vharathu, including na vhana vhavho. Ndo livhuwa. Musi ndi khou pfha mulaedza ndi khou bva kha yeni Vhuṱahe? Yo, no, no, ahuna na mazwifhi na masie amba, u khou amba ngoho. Hai, aro sina mazwifhi kha ri ye phanḓa. Kha ri lavhelese uri hu na zwiphuga zwinzhi zwine ndo no zwi wana. Vhathu vha tshi khou ni pembelela uri zwa kuma no shuma mushumo wavhuḓi nga maanḓa. Bva kha dzi Crown Gospel Awards, Summer Awards, na dziṅwe nnzhi dzo yaho nga u fhambana. Ni ḓi pfha hani musi ni tshi wana dziḽa pfufho dzi amba mini kha ini? Hezwiḽa zwithu zwi amba ṱhuṱhuwedzo ya uri zwi amba uri wo fara yone. Ende vhathu vha khou vhona nga nḓila yone. Ende vhathu vha khou ṱanganedza nga nḓila yone. Ndi ḓo tou ri nga ḽo pambiwaho it's a great recognition ine u tshi tshifhiwa hetshiḽa tshiphuga zwi vha zwi tshi khou tou vhudza uri isai phanḓa none itesai. U songo ima, u songo nyama, ende ye wa i fara ndi yone. Zwi amba zwezwo kha nṋe hezwiḽa zwithu. Hafha kha Takalani Sesame hu na mushumo we na u ita? Ṱalutshedzeni. Munzhi. Nga 20 hezwiḽa zwithu tsha humbula na kunyimbo na kuthihi mara 2012 or was 2011 mara around then ndo to hangwa ṅwaha. Hu na tshifhinga tshe ra rofhiwa mushumo wa u ita dzi album dza Takalani Sesame nga nyambo dzoṱhe dza official language dza South Africa. Dza tshiofisi dza fhano kha ḽa Afrika Tshipembe. Nyambo dze nda si dzi imbe ndi mbili fhedzi. Hedzi dziṅwe dzoṱhe dza dzi khou imbiwa nga nṋe ndi tshi khou imba nyimbo ngana kana ndi dza 12 kha album. Dze nda si dzi imbe ndi Afrikaans, hayo ndi na Tshizulu ngauri ndo vha ndi khou shuma na Mazulu. So vha fhedza vho zwi imba. Hezwi zwiṅwe zwoṱhe zwa dza 12 khou amba zwa dza radio na dza TV. Zwinyimbo hezwiḽani zwine Takalani Sesame i tshi khou imba hu vha khou imbiwa zwezwiḽa hezwiḽa. Ya ndo ita nyambo dzoṱhe dza nyambo dza ndi na nyambo nga dza 11 dza fuminthihi. Yes, nṋe ndo ita dza 9. Ya mbili ndi dzone dzine dzo itiwa nga vhaṋe vhadzo. Ndi khou tama rembe nga thandela ye na ḓa nayo ro dzula na muṅwe wa vhaimbi vha fhano hayani vha vha khou sumbedzisa zwo ri vho tumbuliwa kha Gospel Star Stage. Muhumbulo muhulwane ndi wa mini musi ni tshi ṱoḓa uri hu bve vho vhaṅwe vhaimbi ngauri thi sa muimbi vhone nga ḓiri ha u ḓo imba riṋe ri roṱhe kha pfali riṋe ri roṱhe. Kha nḓowetshumo dza so lutendo lwanga zwine nda tenda zwone ndi zwa uri a u si u tshi fa thi ndi ḓo fa u tshi fa a u si fhedzi zwe wa ita
mbudziso i tea u dovha ya ḓa uri wo sia nnyi we wa muita not mishumo yau fhedzi, mishumo wo sia nnyi ane u a kona u fara vho tshitanda a vha khou tshisa phanḓa. So muhumbulo wanga muhulusa wo vha u ho wa uri arali ndo kona u bva hafho u swika hafhaḽa na dzi khaedu dzoṱhe kha ndi vhe vho murangaphanḓa kha vhaṅwe vhane hedzi khaedu dzine nṋe ndo ṱangana nadzo kha musi ndi vha leludzele vha si tu tou ṱangana vhone hezwiḽa zwe nṋe ra ṱangana nazwo murahu hangeni ngori na ḽifhasi a ḽi tsha fana. Kha musi nga u tou pfufhifhadza ndi khou humbula khaedu mbili fhedzi dzine ni a ṱangana nadzo sa muimbi wa muzika wa gospel. Zwa zwino thi tsha ṱangana na khaedu dza murahu. Okay, dza murahu ho vho dzifhio? Dza murahu dzo vha dzi dza u dzhielwa fhasi. I think khaedu khulwanesa yo vha yo dzhielwa fhasi. Hedzi dziṅwe khaedu nṋe ndo vha ndi tshi tenda kha ḽa uri u shumana nadzo nga u tou shumesa u vha mushumi wa biko zwi a tandulula thaidzo nnzhi nga maanḓa kha heyi nḓowetshumo. Mara heyi ya u dzhielwa fhasi hei tshi dzi vhuisa nga maanḓa. Ndi na mulaedza wo fhedzisela ane ra khou vala nga weno mbekanyamushumo tera. Okay. Mulaedza khoi. Ndawo ya nduna nṋe ndi fuma zwithu na manguwi vhanzhi vha ḓivha nga heḽi ḽa bamdzhi ndi kha ngo fhululedza hoyu ṅwana wa makhadzi Rofhiwa Manyaga. Mafhungo awe ndi manzhi u nga amba mafhungo manzhi nga haye fhedzi wa tou topola nyana u tshi khou tou humbula lwendo lwa hone lwa lugwena lwo lapfha lwendo lwa hone lwo lapfha mara hu na zwiṱukuṱuku zwine ra nga ḓi zwi topola zwine ri tshi zwi sedza vho ri a kona u sea, ra kona u takala, ra kona u lila ri tshi vhona uri ṅwana lwendo lwawe o lu tshimbila dzo vhuya fhedziha mitshelo ya hone ri khou i vhona. Kha ye a i tsha tou vha bindu uyu a i tou vha mbidzo ine ro i pfhuvha miṅwaha minzhi nga maanḓa u bva maḓuvhani a kha ḓi vha muṱuku. Vha dzhena hafhaḽa vha tshi ri dzhena hafhaḽa maungani vha ri vha khou ṱoḓa Rofhiwa vha dzi ḓo mu wana vha tou ita uri githara ngauri o zwi thoma a tshe muṱuku a kha ḓi tou lidza kaṱara hafhaḽa kerekeni maungani. U bva hanefhaḽa u ya zwiṱaraṱani zwa Bramley u ya Cosmos City u ya Foslo hoyu wa makhuwani kha age ṱhukhu nga maanḓa ndi khou zwi humbula ri tshi ita dzi music video dza ano hafhaḽa Nyagma na vho John Diza hanefhaḽa na vho Richard Sengani yo lovha lwendo ma dzi collaboration izwo zwo imba na vhaṅwe a thi kholwi zwo na muimbi wa South Africa wa simbe naye yo muṱanga. So ri khou ni fhululedza olu lwendo nahone lu tshe lulapfu a lu gidimisiwe. Ndi khou humbula maḓuvha ashu a cappella ri na Takinḓou na Mpurigalo, may his soul rest in peace. Ro ḓi imba na riṋe nyana hafhaḽa ri khou hoṱola mara ene khou yo tshe o fara o engineera mastera dza vhathu vhanzhi dzi album for years. Olu lwendo lwa lulapfu. Rofhiwa ndi khou mutevhela mashudu ndi mulaedza no khou bva kha muzwala ndi khou zwi vhona zwori ndo ḓala dakalo nga maanḓa nga ngomu hanu. Ene no imba na vhathu vhanzhi nga maanḓa ndi nnyi muthu ane na khou pfha uri hoyunoni ndi kha ḓi tama uri ndi imbe naye? Ndi vhaṅwe mukalaha kana pfhi vho Jonathan Butler. Okay. Musi zwithu zwoṱhe no no zwi swikelela na tshiṅwe ni tama u elelwa nga nḓila ḓe? Sa muthu ano humbulela vhaṅwe, sa muthu ane u ṱhonifha muṅwe na muṅwe khaye ṱhonifho ndo shumisa ḽo pamba i standard a zwina I think muzwala wanga zwi amba a zwina uri vhone vha nga nnḓa musi vho tou mpha dzi reason dzo ri songo ṱhonifhana mara nga tshifhinga tsha musi vha tshi khou tea vha khou ṱhonifhiwa a zwina muhuluhulu a zwina muṱuku kha nṋe ṱhonifho yo eḓana yo tou rali. Rofhiwa na muṱa nda ndi nawo. Okay. Next. Okay, mara na vhana? Ya, vhana ndi navho. Okay. Vhana ndi navho. U tshi khou tou pfhi no tou ḓigeḓa ndi vha ni khou ita mini? Ni sa khou imba? Nṋe ndi a ḓi dzulela na vhangana vhanga na zwa magusha ndi zwi funa badi hola muzwala wanga u ita zwo spina o mbo ḓi ita uri ndi zwi fune nga maanḓa na zwone
ndi tshone tshipoto tshanga tshine arali ndi khou thuthu vha muthu wa bola stadium ndi ndi tshiya zwezwi khou tamba Chiefs na Pirates mara thuthu vha muthu wazwo nga maanḓa mara zwavha na gushesha nga ngomu pangwana ninge na mini hai athu vesana I think ndasa ralo ndi vha ndo to dzula yani tshifhinga tshinzhi arali ndavha ndi free ndi funa badu u vha ndi na vhananga ndi anḓana but no ri sokoto ubva ri sokoto vha ri humwevho ya ro ḓi takalela vha vhuye vho neta ndi vha ndo takalela luṅwe Rofhiwa tshifhinga nazwo ndi khou livhuwa nga maanḓesa tshifhinga tshanu ndi khou livhuwa no kona u swika kha ino mbekanyamushumo zwo tshimbila zwavhuḓi musi nga maanḓa hai a ri ngo khakhisana okay a ri ngo khakhisana ngori nda ndo vhudziwa mnditshelesa wa phalaphala fm uri songo vhuya ra khakhisana hafha na musi fhedzi kha vhari ndi vha livhuwa zwihulwanesa nga maanḓa na vhone vho vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo musi vhone vha tshi thetshelesa na u ṱalela ino mbekanyamushumo riṋe ri a zwi funa nga maanḓa mthetshelesi wa phalaphala fm na u tenda u fhulula uri zwine zwe vhone vha guda zwone nga kha ino mbekanyamushumo musi nṋe ri tshi takuwa hafha ri khou mafhungoni a awara ya vhuṱahe u bva kha Miss P na mveledzi Chitakong ḓo vha Madekwana vhuḓi fhedzi a ri khou sokou takuwa fhedzi na musi ro fha u khou takutshedza hafha a ri kanzwa nga nungunungu ya muzika wawe nungunungu ya muzika wa gospel bva kha Miss P na Chitakong kha Madekwana vhuḓi
Pamuzimu konaso apapate rika situke pamuina isike aye that's what they call it I yo pamuzimu konaso apapate situke pamuina isike that I saw to yes, and I no full for a caspero, no full for a caspero. I saw the Stevana Banwe. Bamuzimu nazote ababa ngasitu amuinga isikelaye bana devi kopenya atevies bamuzi ramada ramakole olinda tsiwana Roḓigeḓa na Miss P, awara FM.